Hello, Takhuk bukhoksong Lamsogo norno ani YouTube channel rang puisao. O channel ang mutual fund share market tai investment tuini koksao. Norok omohai topics ron nanimo jongkhoba ani channel phaidi tai channel no subscribe khainadi. Tai video naimani yagulo video no chajakkhe like tai share khaidi. Au Takhuk bukhoksong tinini video ang kaisa chikonsa share nati koksanai. Chikonsa share mane dam klaini kaisa share tako jeta chini share market listed tongo tako. Tamkhoba video no agorona sakang norona kok thaisa sanamo chungo kok hai norok ni bisong keb jodi share market invest khaini yakaba trading rok khanya musung tongkhoba kaisa demat account khlongna nango to demat account khlongna bagai zero datai Groww apps ni link ang ani channel ni description ni tolao rirwana aro click khaina rok zero da yakaba Groww apps ni bisong tei demat account khloginai norok sini share market invest bo khlaimana yakaba nang trading mo khaimana thako to finding sung tabuk agok lainai sini tinini main video to company yakaba stock ni bongka Trident limited au Takhuk bukhoksong omo kaisa small cap size ni company phading ka sungbini kicha fundamental line yalen omohai omo kaisa small cap company ang sagano bini market capitalization ke pray 4026 koti taka bini stock ni PE ratio ke 20.8 ROCE hingga tak bini cholo tongo 10.2% hingga bini ROE hingga ke 11.3%. All stock ni price tabung market cholo tongo 7.90 rupees book value hingga bini 6.29 rupees oro sungta 52 week high low nakyang ka oronok jago 8.57 rupees hingga bini jotoni silai mane kuzu kamani thanai ek bochoro jotoni tolo bini dam hoka 3.05 rupees dividend yield hingga 4.56% Dividend belanyo kahamruo chikonsa company phano mane bo bosor burum otako bini investor no dividend rin tong actually dividend tamo obojoli norok saimani hangke ani channel already dividend to inai video khlajak tongo aro thangin norok naimana actually dividend tamo yakaba ang channel ni description talo kaisa video link rirwano a link click khaina rok dividend tamo a video no naimana tako tangka dividend no to inorok asno bujinari je company dividend ro o company belanyo kaham bisung khobjago tako gatak bini face value choloi tongo 1 rupees to abono kare sing tabo company ni profit tai loss no to vacation ailen tako tawsa jara company sini share market o boma he perform khlaitong abono tibo sing kesa nai nelena oro sing sales o thangi nelena 2008 ni march maso o company bini manyo sales khakya pray 1045 koti rang abo 2008 tako hingga mo barite sing tabo 2020 na ke pray 4728 koti rang mane bini phalmani je poriman phalmani je amount tako abo kintu agini sei belanyo barijak tako mane company turuk guru thung tong tako ngai abon tola sung phai ngai bini profit mane net profit sung naile mano net profit mane tamo je bo mani phalmani yagulo je labh tormani tako mane company business khaki angke labh tor yadiba abo labh dang tong loss dang tong abro nain thaka sung on net profit on ale tako ngai net profit sung nakyangka 2008 o tako 39 koti bini labh tongmani tako abon pore turuk khlai sung tak 2020 phakya sakabama sung or naili tako direct 2020 nakyangka nukjago 340 mane 340 koti o company labh khlaijak nge actually chungara thane 5-6 বছর naikeba consistency mane turuk labh nukhlai tongo mane company kom beshi ngo labh kintu loss o tongya ta company profit making company himan otang himala lagatar bol labh khlai tongo kun phuru beshi kun phuru kong mano ta 2000 in latest tawso jara 193 koti labh khlakya or kisa labh komi thanga tang himala sung saimano je covid 19 phaimani yagulo jotto company no profit kisa komi kha omo bahai no komi kha tako gataw sungte kaisa parameters nailena abo hangke balance sheet mane tama kicha sairwana sung thasing to kisa profit naikya busuk labh khlai abo naikya goro balance sheet to kabangman manai naijanai tongo tangkhoba asuk kabangma sung naiyawi reserves kaisa nailenai reserves mane tamo je bini yago extra rang busuk tong mane reserve busuk tong sung reserve hiya diba yak bar atako abon loge sung nailenai borrowings mane tamo company ni jini samuno agorna bagai onek somoy loan naw mane debt ntapano company loan jesuk bisingdi asung company bagi hamya kisa kom ngangka asung kaham jotto company no kisa misa mane company no develop khanya bagi loan na ta ko loan bisi ngangke abo company bagi bisi hamte ata ko loan kom ngka ngaro aro bisi problems ngi ata ko nga sungpila naile na reserves no ke reserve 2008 to naikha sung nukjago bini reserve afro tongni 244 koti rang nga sung kasaro ta asung nailia yang last of haina 2020 2000 koriwo busuk bari khanai di
माने नोङो दुइटा कम्पेयर खाइनायदि 2008 तमने 244 कोटी रां ताक 2020 बिनि रिजार्व बोसोर रां बांखा 2523 कोटी रां तरक खाइबो अनेक गुण बिनि रिजार्व्स न बारे रखा गताव जों नालाय न बोरोविंग्स माने लोन हिमानो डेफ्ट ता कोबनो गई 2008 बिनि डेफ्ट तमने बिनि लोन तमने प्राय 1310 कोटी रां ठीक आबनो ताबक जों 2020 नायखेंखो नायदि 895 कोटी रां माने 1300 तमनी ताबक 800 फाक्या माने लोन न कमेरिका आमा कैसा गाहाम जिनिस ताको गताव जों टोटल एसेट्स नायमानो टोटल एसेट्स माने तामो कंपनी नि यागो बुसुक जरातै सम्पद दं माने कंपनी न बेबां फालिर कांके अ कंपनी नि दाम बुसुक नाय गे संगर नुक जागो आगि पुला फ्रोता 2008 2000 कोटी टाका तमनी गताबक बारि वइ 2020 बुसुंका 5000 कोटी टाका न बिसिं कंपनी नि एसेट बा बिनि कंपनी नि दाम जों वानसुक ने मानताको रिजर्व तो सोंनाय पाइखे आबन लगे बते कैसे कैश फ्लो सुनि तंग जेहरबा रां खरस खायमानाय ताको आमा हाय रां बुजरतै दं आगियर माइनास तमनी फिया बताव 2020 वो 309 कोटी बिनि यागो कैश फ्लोस दं ताको इनका लास्ट तो सोंनायले न कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न बोमहाय तो शेयर होल्डिंग पैटर्न नायखेंगा सोंगर नुक जागो कंपनी नि यागो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग और प्रोमोटर माने सामनो हंग किसा साइड नमो सुंगो प्रोमोटर माने कंपनी जे बरो कंपनी न सनामका माने स्टार्टिंग जे बरो कंपनी सनामका आ सनामनाय दं यागो जे सुक तंगो आबनो जों प्रोमोटर यागो तंगमाना हमताको हिंकरना अनुखना जे टोटल प्रोमोटर नि सिजाक टोटल प्रोमोटर माने जे जारा ओ कंपनी न सनामका बंग यागो ओ कंपनी नि शेयर बुसुक तंगो हिंकरना नायदि 71.84% अमोंके प्रोमोटर यागो तंग होता इनके म्यूचुअल फंड यागो तंगो 0.02% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग तंगो 0.02% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यागो तंगो 1.60% अदर पार्टीज यागो तंगो 26.53% प्रोमोटर यागो बेलें कबां कोक तामानो कंपनी ताबुक बाहायनो फंडामेंटल बेलें स्ट्रांग तांग माले जेबरो कंपनी सनामका ताबुक बाहायनो ओ कंपनी बेसिरबाग शेयर ताको बंग यागो तंगको अमा कैसा गाहाम साइन ताको गतावसो जरा ताखोते बखरो ओ कंपनी नि फंडामेंटल न नुखा खाखलाय बुजिखना हनै गतावसो जरा वीडियो न साजाखबा लाइक खायमानो तै शेयर बो खायमानो ताको तो फाइदिंग ताबुक दं न कंपनी नि चार्ट पैटर्न फुनुगिरवानो चार्ट पैटर्न बमहाय ताखोते बखरो म हंगे सालसानि चार्ट पैटर्न आंनो न 1 वीक नि फुनुगिरवानो अमके एक सप्ताह नि चार्ट पैटर्न और नुक जागो जे थानाय सप्ताह ताको थानाय 7 दिन न ओ स्टॉक -6.50% नेगेटिव रिटर्न रखा थानाय एक मासो नाख्यांके थानाय एक मासो 4.63% पॉजिटिव रिटर्न रखा अब यागलो जों 1 ईयर नाख्यांके नुक जागो नरो 20.33% बिनि इन्वेस्टर न ब पॉजिटिव रिटर्न रखा ताको माने थानाय एक बছर 20% नि बिसि ब बिनि इन्वेस्टर न लाभ खायरका बा रिटर्न खायरका ठीक आ बाकेन जों 5 इयर्स नायले नरो 5 इयर रंगा जों नुक जागो थानाय 5 बছर ओ स्टॉक बिनि इन्वेस्टर न प्राय 37.51% रिटर्न रखा ताव जों ऑल टाइम ने माने मैक्सिमम माने ऑल टाइम जों नुक जागो जे तावसो जरा जेफ्रुन सिमी ओ कंपनी सिनि शेयर मार्केट लिस्टिंग खा आफ्रुन सिमी तावसो जरा 2157.14% ब बिनि इन्वेस्टर न रिटर्न रखा तार माने ताखुते भुरक अरं कासे कक सानमु संगो जरि 2002 और नों 1 लाख इन्वेस्ट खायके हांके ताव 2020 निनि रां थाखमो प्राय 21 लाख टाका तार माने नब कासे multibagger स्टॉक नहनि मानो ताई ता हजरा तो बिनि इन्वेस्टर न काहाम न रिटर्न रखा प्लस आबन लगी नंग नां पुलावन साका 4.5% बिसि हम डिविडेंड पेइंग खायो डिविडेंड के एक्स्ट्रा रां निनि शेयर नि दाम बारिथं कंपनी डिविडेंड रो फाइनाइ फ्यूचर रगो बा फाइनाइ जर रगो बा ओ कंपनी न रां खायरि मानो ताबुक मात्र 60 टाका 90 पैसा ओ शेयर नि दाम चलै तंगो गाय फाइनाइ फ्यूचर रगो बा हयतोबा ओ कंपनी न लाभ खायरि मानो तार माने न हाया जे नों आनि कखनावै ओ शेयर इनवेस्ट खानि आमतिया निनि रां न बरो इनवेस्ट खानि खायाबो निनि इच्छा तांखा आं ताम खाय नंग कायसा खबर खानि मानताको नंग साका जे ट्राइडेंट कंपनी महाय चलै तंगो ताई नों अबनो नाय मानो वानसुगि मानो जरि नों एनालाइसिस खायनाय नों निजिनो खबर नायनाय जरि बखांखा जे ना अरो इनवेस्ट खायगांके फ्यूचर को रांगै मानो आगि खायमा हायकेनो ताको हायनि नों नि मते वानसुगो नों इनवेस्ट खायमा याखबा आनि कक बले नों अरो इनवेस्ट खायना ता थांनि ताको तो फाइदिं क्लास तो आं बलाय नगासिन इम्पोर्टेन्ट माने नंग फुनुंनाय
मानिखे महai je actually o Trident company tamo khlai bo tamo samung tang bini business tamo tang himale business kaham khaike se bini to income phainai ble bini income phaike se sini income phainai go bo actually tamo khlai amno sung nailai ne tako phainai ge sung Trident ni website sung thanglai na to takhute bukhoksong sung phaiba kya Trident group ni website oro sung nailai nai bo tamo product khlai emne ke nang oro website o phaike angke o company no toine kabang mani porimano borongni tam vision dong borok tam samung khlai kabang ma kokor nang porimano kintu abno oro sana thanga bisi jora nangnai ang actually borok tamo sonam borongni business tamo abo simin nong nang phrongnai tako to products o click khaima yagulo norong nukhna oro home textile tongo yarn tongo paper tongo chemicals tongo tai energy o pasta sector borok samung khlaio ngesang kaisa kitcha ke nalain jora komni bisingo tako puilauno sung sinlen home textile bath and bath linens takhute bukhorok je photo norok tam nugui tongo o mani borong snamo o mani tamo am belaino high quality toali bed cover pelu cover morok borok snamo teo tola phaki anga nugano oro je suk mani nugui tongmani omo bebangno o company snamo tako Trident group snamo ta hangkai o mani roni kabangma brand bung botongo jeman everyday home classic play his and her to omorok bebangno Trident company ni brand tai omo belaino high quality sini big bazar go thanga angke boro hotel logo 5-star hotel 3-star hotel am hairogo obongni manino use khaijago tako tola naile clients manai tamo bini manino paine sabo oro jemon Amazon tongo dealers tongo dunia ni naam kora company tongo jemon oro JCP ni lifestyle omoro kintu Trident company ni or towel tai bet no borok payo tako to borok ni business through India ya jemon oro se tong USA UK Italy France Japan Australia amongst other countries mane globally borok omno bongni manino pathogo tako mongkha home textile to sung thanglaino te kaisa jaga yarn mane actually bo tam khlai khutung snamo tako inko khutung no phobo phalo plus borok je mane srame diba jemon towel ba toali hindi yakhaba bed cover hindi aro ok khutung no use khlayo plus borok bunyobo khutung phalo ko tola phailene khutung ni quality butong bongni jemon aro high end starting application towel application sitting application nighting application mane podre pod khutung borok snamo inko khutung no painero bo kabang man tongo jemon Raymond Arvin mohai boro company ro kotor company ro bini Trident khutung no payo tako gomoto naipe khutung abon pore sung nailene paper tomongka Trident paper mane tamo kagos borok belai high quality kagos busnamo sung xerox khlaipro rogo je kagos use khai diba abrok borok khlayo tako tola phaki angke kagos nibo kabangma quality tongo jemon super line prime line cartridge Stephener paper diamond line drawing paper platinum line silver line to omo bebangno kintu o Trident company snamo tako paine rok sab tongo sungro naimano paine mane clients tako brands botongo brands na kyangor jemon Spectrabon Royal Touch Spectra Eco Green Natural My Choice Digipin o je paper ok diba bebangno Trident ni brands ni bumung clients na dioro busugi bang tonga chini India ni kotor ko company rok bini paper no pai jemon ONGC khana Axis Bank Tata Group Ultratech Cement tam kritong Citibank Aisan Motor SDFC Bank Idea ICICI Bank State Bank of India to omorok jottono Trident group ni paper no payo to mongka paper amon pore tebo tongo jemon bo chemical busnamo chemical busung click khaine na amaka Trident chemicals orbo brong business tongo amaka tal khlong mane business kintu amo truk agui tong gata kaisa sang last to naile na energy bahino Trident company tabo business suru khlai tongo start khai tongo mo bahino 2-1 বছর স্টার্ট খাইমানি অর বাহিন ত্রিক বরক কাহাম কেন আগুই তং তো তাহতে বহর নং নাং ফনুগো রেখা एक्चुअली Trident তামো খাই যে মানি বরক স্নামি তং যেমন পেপার হন্দি বেড কভার হন্দি বেড লেনিন হন্দি কেমিক্যালস হন্দি এনার্জি হন্দি যতনি কিন্তু ফাইনাই ফিউচার হবো ও বিজনেস বাইরে নানি চান্স দङ আবন বাগै ও শেয়ারন যদি পাইতন খাংকে ইন ফিউচার গো কাহাম রিটার্ন মানানি চান্স দङ তাকো লাস্টতে হই সাবিনাই অর ইনভেস্ট খাইনা দা নাকে খায়দা আবন নংনি উপরসে দিপান খাইনাই তাং হিমালয় শেয়ার মার্কেট কোন স্টক जेफ्र नों पायाना निनि रांनो थानाय लाब नगिबो नों मानाय लस नगिबो निनि लस थांनाय आरो किन्तु केमनि दायकरि आनि दायकरि तामना हिमला नां जस्ट साइमान ना बागै एडुकेशनल पर्पस ति ओ भिडियो खलायो कुनु कन्फ्यूजन दङ हांके कुनु कक संना मुसुं हांके कुनु फानो बुजिया हांके कमेन्ट सटाङे सिदि आं जे मान साक नंनो
help khainai support khain tako hingkai khaklai video no chajakkhe na hanai chajakkhe like te share khai di mohai teibo video naina bagwi channel lo subscribe khainai bell icon mo click khainai di katal video mana bagwi to tinin bagi asuno malai phainai hambai।